Ubatita Starwal Khan UMDC kasora batu Chief Executive Member Barim Jongka Khasi Hills Autonomous District Council watla syam la sekerteng jongno ru penban ula kena badan ki MLA ki bakensyat narut ban penhap ya u nakate syuki. Ulaong bagini ki MLA ki tiang beundan hak syuki CEM bat kumta ki persyang ban penkelam daka bakensyat ya ki MDC ke NPP bat Kongres. Kumban syukdau baka jingkersan ki MDC ke Kongres ya ke NPP kalau penlong ya ke NPP ban tap daka mat bam dan jingshan ya show ya ke Executive Committee balam kemat daka UDP haka khat khandai tere ujel liu arja apulai. Ki MLA ki nomi kmat ki bala anur ban penhap nama ki susu ba kajingdon jonga hangli kum CM kadika threat iki debat haba ki join ha ka NPP ru ka condition ka banintong ka bakibo ano ba debat penhap yang kum CM jika ni kajing penhap jong ti yang kum CM kam dei kajing do nong yang dei kajing do nong ya ka district council le Porokowen ba khamtam en konstitusi nanam ong gerteng na su ong iki baki don di MLA kiba siap tieng ya kajing long CM ke jonga ba kila keren lu ya kata ngadon ki paralog ki balai tu ya na yung baka condition ni kalong ban penhap ya namar balai tieng ngam tip balai ki tieng habang asyong hang ni kum CM ngam dei bang asyu penting brio dei kajing long CM ke jonga kalong ban tre ban sakri ban ra ki an ki bedei ba ki ti dustur ba khamtam ban penchwan ya ni ja kata ketika na try ke jing slow ke jungki bakalong ka kata ke future ke jungki ta daw dikuat ban penhap ina tu Dr. Dipankar Das, DM Cardiology, MD Medicine, nak Swagat Hospital Guwahati, undon hanong ba Shillong, haka arba South Rig ujiliw, arhajar arpulai, na duwa kapor katway baje Minstep, Howardland Hospital. Undon ru haka si sajan kabasaw, man lau benay. Kino ki beranjing pangklong snam, kila banwan ni selok yu. Call how number, kandai not, pra kandai, not kandai, nyo kandai, not nyo.